Pasal panesangi ada na uwaye mailoe rapi pacingi. Iyan itu pitu irupanna. Ma usama uwai bosie. 2. Ma'ul bahri uwai tasie. Mataniluna ma'ul nahri uwai saloe. Maapana ma'ul bihri uwai bubungi. Malimana ma'ul aini uwai utangi. Ma'anana ma'us salji uwai namu-namui. Mapitunna ma'ul baradi uwai batue yare guys. Nainapa si uwai tatawai riduai tawana. Sewani riaseng uwai cede. Iya naritu uwai cede iya naritu uwai tekenei 2 kolang. Na iya bicarana uwai cede upanna nasirua najisikan itu najisikan niritu mapinra togi dek togi napinra tete tengesani ritu riapatarakaseng hadese endengeng riape pacingeng ripalesangi najisi. Maduanna riaseng uwai maega. Iya naritu uwai gennei 2 kolang lau riwawo akanna maega. Na iya bicaranna uwai maegae dek nari bicara anajisikenna sangadinna nareko mapinrai salesai salase uwai cipakna uwai koaina mapinrai rupanna uwai. Nah yarega baunna yarega napanedinna betuanna rasana uwai. Na iya ajepuenna uwai 2 kolange yana itu 500 keti tau bugenna timbangna nareko ritimbangi. Iya mua nareko engkai onronna uwai masulapa apa yana itu seddi siparape sisiku siparape ilalenna iya indralenna endenge sakana mappakoniro ajepuinna iyai uwai kolangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.